Gyda dyled swyddau'r dydd yn tynnu tua'r terfyn, daw cyfle i arwel am yrddin ymlacio, ac anghofio am waith am y nos. Os o'ch chi enghraifft gwell roed o rwyg yn y class system, sbiwch ar yr hofal mae da ni byw nhw. Proletarians have nothing to lose but their chance, men nhw. Ond tydi gwaith butler byth yn dod i ben. A draw ym mhen arall y tŷ, mae Elwyn eto fyth yn gorfod rhoi sylw i'r actor aniddig. Am I famous? Yes, I should say you're very famous, sir. Am I wealthy? Yes, you're relatively wealthy. Am I Elton John? No, sir. Am I Paul Daniel? No, sir. Simon Cowell? Yes. Do I have a bushy tail? Yes. Does that mean that I'm Basil Brush once again, sir? Yes, you are getting good at this, Elwyn. O, oes, mae gen o obsesiwn mawr efo Basil Brush, ynde. A pwy dwi i holi'r dyn yma, de, mae gen o ddigon o brofiad a mae o'n... O, pam lai, ynde.